Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 14 ekifubiro ky'omugabe wa Babuloni. Mukama aryagirira Yakobo esaasi kandi aryagaruka atorana Abisirayiri abagarura omu nsi yaabo n'abanyamahanga baryija beterane nabo bekome aha nju ya Yakobo. Kandi abanyamahanga baryabatwara babaisye owaabo ab'enju ya Isirayiri baryabahakira omu nsi ya Mukama babagira abahuku n'abazaana baryatwara omu bukwatwa ababaabire babatwire omu bukwatwa kandi baryategeka abaabire babatwaza ikama. Mukama kwaroheza kubahumuza obusaasi n'enaku n'obuhuuku obu mwabiire mwitirwamu kubi nibabakoresa. Muryaterera omugabe wa Babuloni enaku nimugira muti, manya omurahuzi takiriho n'ekiniga ky'omunyarubwa kihwireho. Mukama ahenzire ekihuzo ky'ababi niyo nkoni y'abategyeki abaabire bateera abantu n'ekiniga batarekire bakategekesa amahanga ekiniga bakagahiiga batari kusaasira. Mbwenu ensi yoona ehumwire etuurize abantu nibateera kaari nibeshongora. Emiberoshi nekwesiimirana n'emyerezi ya Lebanoni negira eti, okwiha obu wagarura hansi tihariho mutemi oragarukire kututema. Okuzima wanyamuteza neshutuka kukubugana neyimusya emizimu y'abaabire bari abategeki b'ensi kutangirira. Boona abaabire bari abagabe b'amahanga nebiha bitebe byabo by'obugabe. Abo boona baryagamba nibakugira bati, niwe ohindukire otiine maani nk'itwe waba nk'oku turi. Ekitiinisa kyawe kishuumibwe n'amaraka g'enanga zaawe bishuumibwe okuzimu wayeyarira enyogori kandi wazeshweka. Iwe nyonyozi y'omu buturuturu we omwana w'omusheke k'orugira omu iguru okagwa. Iwe waabiire ocwa amahanga busha k'otemerwe okaza ah'itaka. Okabogira omu mutima gwawe oti, ndyatemba omu iguru ah'iguru y'enyonyozi za Ruhanga, ekitebe kyangye nkita ah'iguru. Ndyashutama aha rushozi rw'iteeraniro okuhare aha bukiizi bwa buryo. Ndyatemba mpikye ah'iguru y'ebicu nyehindure mbe nk'orikukira byona. Mbwenu shika washuuma okuzimu okahika owanyamuteza. Abarakurebe nibiija kushamarira bakwetegereze nibagira bati, ogu niwe omushaija owaabiire atengyesa ensi akatetemya amahanga g'abagabe akahindura ensi ihamba ry'omushenyi akashenya endembo zaamwo akanga kureka enkwatwa ze kugaruka owaabo. Abagabe b'amahanga boona bagwejegyeriire omu kitiinisa buri muntu omu kituuro kye, konka iwe onagirwa aheeru hare n'ekituuro kyawe nk'eitaagi eryangirwe kimwe oshwekirwe emitumba ehisirwe rurara ekashuma omu mabaare g'okuzimu nk'omutumba oguribatiriirwe n'ebigyere. Omu kuziikwa toriterana nabo ahabw'okuba okacwekyereza ensi yawe wita abantu baawe. Oruzaaro rw'enkozi z'ebibi tirurigambwaho ebiro byona. Muteguure aho kwitira abaana be nibaturwa okutakirira kwishebo batiimuka bakakubuura ensi bakagibuzya endembo. Mukama w'amahene agira ati, ninyije kwimuka ndwanisa aba Babuloni mbabuze iziina habure owahonokaho mbamareho abijukuru n'abijukuruza, niko Mukama ari kugira. Ndyagigira obuturo bw'ebisegesi n'ebyanja by'amaizi kandi ndyagyeyerera n'ekyeyerezo ekirikwerekyereza, niko Mukama w'amahe ari kugira. Mukama okuhana Abasiriya n'Abafilisitiya. Mukama w'amahe arahiire nagira ati, nk'oku naateekateekire niko kiriba kandi kiryaba nk'oku naamaririire. Ndyahendagura omu Wasiriya ori omu nsi yangye, muribatirira aha bibungo byangye, enkomo ye ebone kubarugaho n'emitwaro ye ebarugye aha mabega. Egyo niyo naama eyagiriirwe ensi yoona
kandi ogu nigwo mukono ogubangiirwe amahanga goona. Mbwenu mukama w'amahe kwarabe niwakimarire noho orikukizibira. Omukono gwe kugurabe gubangire noho origuhinya. Ebi nibyo bahanwirwe omwaka ogw'omugabe Ahazi yafeeriremu. Imwe Bafilisitiya mwe mwena mutashemererwa ngu ahabw'okuba enkoone yabatiire ehendekire, ahakuba omu kisinzi ky'enjoka haryarugamu empiri, n'ekyana kyayo kiba enjoka y'obusheegu erikuguruka. Emizigayijo y'abooro eryatunga ebyokurya, n'abakene baryabyama buhoro, konka ekisinzi kyawe ndyakiisa enjara, n'abarihonokaho baryitwa. Iwe irembo we boroga, niwe orurembo we ochure. Abafilisitiya mwena muhahaze emitima, ahabw'okuba omwika gwareetwa aha bukizi bwa buryo, kandi omu ngabo ze tihiine osigiire enyuma. Entumwa z'ihanga baryazigarukamu bati, Mukama niwe yatiireho Sayuuni, kandi omuri yo abantu babarikwitwa kubi nimwo baruhungira.